U Hrvatskoj nema integriteta. Vidite, to vam je jedna zemlja koja ima pedofilsku veru. O, gospod. Ne, pa dozvolite mi da vam dam argument. Što ne želite da čujete istinu? Ja govorim o pedofilskoj religiji koja se zove rimokatolička religija. Je li Španija ima isto? Ma, katolici imaju najviše pedofila. Ne postoji ni jedna organizacija na svetu koja ima toliko pedofila kao katolička crkva. I to je tako. To su statistički podaci, vrlo lako ukucajte katolički pedofili pa ćete da vidite šta ćete da dobiti. Znači, kada vama takva jedna vera propisuje, ja govorim o rimokatoličkoj, Hrvati su najgori, najzagreženiji i apsolutno najradikalniji katolici na svetu i ja mislim i najveći pedofili. Ali... Ne poznajete Poljake? Ba dobro, ne poznajem. Ja sam bar 2 katolička pedofila strpao u zatvor. Bar, to je ono što sam ja uspio da uradim. Nijednog Srbijana još nisam.